share nagabinda ka jing tumo jongi duairu nagabinda ka mebala ai hun meri karkongar badap shipos ne ka sngi kha jongi Sparks of one para you try, hallelujah. The money about long play, hallelujah. I should try like Kohimen kopara ngiduai lemba ka jingya side lamp jungu Stephen Bakhuid Martyr Banyngkong jonga bala nagabinda Chris ngiduai ru nagabinda baraka jing tumu jongi hakene kayam jonga Khristmas pangendup nang penjiliu ya ka jinget e ka jinget ka jongi badu Chris pangendup longi sakhi nagabinda jongu ngiduai nagabinda ki bapangi bashitam Giduai nagabinda ki bri badon hapedeng ki jingsha shitam namba bun ki tao. Giduai nagabinda paro ki bri ki bachingai na jisu paha kane ka iyam Christmas kinwan pai shapu. Ha kerteng opa badukon badumen sim Bakhuid. Amen. Kajinga e jongo trai jongi Jesus Christ bad kajingi jongo Palei. Lem bad kajinga silap jongo men sim Bakhuid. Kindon rengka batpi barra Rengka batpiro kohimen koparato ngin sange support pan map nagabinda baro ki light ki la jongi nagabinda kitam giduna jongi kamdame kadbang idang puson halorka jingsha yap Martyr jongu Stephen Bakhuid inang aitiru ya ke jingim jongi baro kawai ba utrai utrawa hangi bun sin kadakashin kalat kalindi ban saki ya u lese habangi kiarna ka pop habangi don ke jimpan shoy ban le pop habangi sange ban le pop habangi don ke jimpan shoy ban le ya kabam kaba persha ya ga saindur jongo ble ngi don ka jingai la jongo jisu ban im padu pad kintai ya ka pop aga jingim jongi Tongin shim ia ga jingrai hap po ka donut kamen siam jongi pen panai ya jisu daka kor jongi daka jinglong jongi man ka kelim mat jisu be eat map yangi side code yangi pangin longi sakhi nagabinda jome nga plam au play badon hor baro badka pi ko himen kora Bangalale pop shibun daki jimpar khat, daki tin, daki kam, daki jingle klet, daka jingle palad jonga, daka jingle palad jonga, daka jingle palad bakrao jonga, namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid, kabayaisa katay soti, yaki angel batkiri koi, badia pi ko himen ko para, benduay na kabinda jonga, how try ublay jongi, ublay badon por baro nisane yangi, Badandala mapi ki pop jungi, wanialam yangi shaka jingim bam jikut. Amen. Good try to isene. Good try to isene. Good try. Good try. Go Christ,
shadron bata kendau jingsu agi ben riu baro badon kamo baba iya ya roya me ni nambat ni mane ni ai pendon burong bangis yongu yame kutrai ko blesibre ko padon borbaro ko kun mawe upa kutrai Jesu Christ ko kun ambro bakit kipo perte top diang kajing kerpa tos kau sene yangin Deitang mame Bakhuid Deitang mame utrai uwe bahat litang mame ko Jesu bayai long bleng hajing ya long kawe badu men sim Bakhuid akaburong upa amen. Tong inia duwai ni duwai nagabinda baro ke badon ka kerteng Stephen ni duwai ru nagabinda baro ki briyu bapang ki bashitam ni duwai ru nagabinda ka inner healing retreat ka bangin sa Pelong house nembatimai lai sau san baka bor jisu namwan kiar halo jongki baro to ai kotrai ngi karpat bangin pertu board yakata ka bangi mane kramba nginnang ban eat what yakinong shun jongi namar ngi rake yakas ka shabane jonguta ubalat nang banduai what nakabenda kinong le bain jongu dau trai jongi Jesu Kristu kun jame uba imbat san sha renkat badme ha ka jingelong kawe jongu men sim Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kajumpulin kikam jong ki apostol. Hakitu kisngi Stephen ubadap takijinga bat kabor ulale pun kikamba bat kidak phala hapteng kipatba. Te katu kaningut kibadai na kasinakok jong kibala lailut kumbala khot yaka bat kiba na kinong Kirini, kinong Alexandria, pat kito kiba na Cilicia pat Asia, kilayang pat kilaya saitnya pat Stephen. Henry kim shimla pan ainya Persia, ya kacing stat pat ya omensim da kiba ulak keren. Haba kilaya sngoy kinik AK, kila shlatik pat kila kriat nyet ya ma pat pa udap da omensim Bakhuid, ula kemit sebeneng perlayo I kapurom ublay pat ya ujisu ubayang haka kamon jong ublay pat ula ong hapet ngayo iya kibeneng balak beli pat ya ukun ubreu ubayang hakamon jong kupa Henry kila perta da kasur kapajam pat kila set yala kishkor nang ta baro lang kila ya tur syau te kila patom ya syabar kanong ba pat kila len themau ya pat kita kisaki kilaya abu yala kijain hakikat jong uwe usamla upakerteng usaulus pat katba kidang yalan themau ya Stephen ula duai kutrai Jesu tu pediang ya kamansim jonga kaketin jong utrai Misamu yang play. Sam lai puwe nomor news pa cutway. News pa cutway.
sao đông kêu kỳ chính trim real siêu persha yang aki thao bùi ban chim nó jing im jong Palei nak tinong shu do pes ngau baya la u shakri ajing e jong metrai wa shamba en pen le ranya nga kerpat ya me Akti jong me ko pa jong na ai ti no me sim jong Hallelujah Utrai undon ringkat bat phim Ringkat Martyr kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews Ubram hame kutrai U Jesu la on ha ki apostol jangu to husiari ki brio na ba endon ki ban IT yapi shaking bishar batkin sambat yapi ha ki synagogue junkie but pen sa sharp patong hakamat ki link score but kits em naga benda jonga banai kasaki hakamat junkie but ki gentil haba ki tian bishari pi wat kuslai kumno pen kren lane ayu pin ong naba yaka e kaba pen kren ensa ai happy hagata ga por namar omde mapi ki bakren Henry umen siem jongupa jompi ubakran lemba jompi uhimen unaiti yala upara shaka jingia badupa yala ukun barkikun kinyang persha yala kikemi kipa batkin pa penyap yaki bat en sa isi yapi da baro naga benda ka kerteng jonga Henry uta uba yaine hadu kabakut un light im ka gospel jong utrai Kajingara yameko Chris ko himen ko para bayin ha utrai Jesu Christ hagane ka ayom Christmas ngidang reke ya ka sngi buram jong Stephen Bakhuid Martyr Banyngkong jong ka balang namar bale ula im ya ka jingim pura baru Chris bad sapang ka jingjir ya ki hinyungut ki deacon niusngo kilong ki bru badap da ka borum men siam Bakhuid bariu bale patim burom ya ubale bad namar ba u Stephen ulang uwe na padeng junkie badap da ka borum men siam Bakhuid ulala banyang scam na ka benta ka Jinget hangne ka mut
ke jingidu Kris. Ula aiti lut ya ke jingim nagabinda u Kris, but ya ke baro kaba ulale, kaba ula keren, kalong kaba pensyong nongerim hakata ke jingidu Kris. Mano ba yarap yangi ban sutit kane ke jingid hau Kris bade umensiam Bakhuid hapo jongi. Nakata daho ka gospel minda kas ngius ngo Jisu ong haba syayalam yapi hakamat ki ing bishar hakamat ki em hakamat kinong shun persya yau Kris pinum de ban tiing namar pidon hapo jompi umensiam Bakhuid jong ublay upa. Uban sa hikay yapi, uban sa penslor yapi, uban sa pendengen yapi, wan hapadenge jing jinjar. Kane kalong ka jingkular jong Jisu yangi. But lada ngila ban kersiu tia ya umensiam Bakhuid hapo jongi, ngin salong ki Kristan ki ba compare banya ki way. But hangne u Stephen Bakhuid ulalekum no. Baro ka Sanhedrin kila yang persya yawu hapo ke jingelam jongu Saulus ubakar lalang Paulus hadin ngitip bad kaya kabela jia baro kila kentait yawu kadba udang keren ya kaktino bale kadba u keren siapangu Jisu baro ki brio kila yang persya yawu bad kila perta pen peniap yawu Henry u Stephen pad shim latin kindia teru Saudong jongu kibru kia perta ban peniap yawu. Haba ula peit ula yo iru hakakti jongki yawu mau ban lentem yawu ban kawang yawu ban peniap yawu. Henry Stephen shim lating kindia toru. Pinban ula yo i ayu hapadeng kita ki jing huri hura ula stang ban yo i ya ujisu uyeng habeneng ban pediang yawu. Lada ngilong ki kun ba syayalam da ka bor jongo bale syayalam da umensiam Bakhuid hapadeng ki jingjenjar ngin yoi yano ha ka jingim jongi ngin stang ban yoi ya Jisu uba ap ban pediang yangi ngin stang ban yoi ya Jisu u ap nagabenta jongi ban yada yangi ban sumari yangi Kane kalong ke jingi kai kabangidang yusngo na Stephen Bakhuid ubala ia Martyr. Ia ke bashania hau Jisu, ia ke baid yau Jisu kinumdon kamban artatin kindia tru. Tenteng haka jingim jongi, haka ban rake ya ka jinge jongi, ni yakendu jinge babun jait. Tenteng ya artatin, hato kadon jingmut eye ban duai kumne. Hato don jimut eye ban late mas hato don jimut eye ban late plapop hato don jimut eye ban yang scam nakabinda ka jinged mano batip uji sun yarap ne Henry hangne hakane ke jimpule ujisu badlemba ke jingim jung Stephen ngidang iyo jimpen shai halor ka jinge jongi banginum de ban tiing nginum de ban artatin halor kalawai jongi ladangi ya ka jingim ka Bakhuid ka Bakongo ya ka sur jongo bale kan sedon ka jingsiu kiliang kumbangi ong ka bainong nagabinda jongi lempa ka jingiap Martyr jongo Stephen ka balang ka hikayangi nginum de ban artatin nginum de ban tiing ban yang scam nagabinda ka jingay ngide ban long ki saki baslur nagabinda ban kintiu ya ka jingidu Kris lempa ka jingim jongi but ngide ban peni ya ki way bangi long shisha ki kun bayaine ha ka jingay ka jingyang saki kalong kabashon dor ha ka jingim jongi ngi habanang ban yang saki nagabinda ka hok ngide banang yang saki nagabinda ka jingkui hakane ka juk kabamenta kaya kaba ngiyo i bun ki brio ki karantat buram ya ki brio ba traishitamban koi lese ki brio ki yaro i ki brio ba lingkar ki brio ki badle kano ka kambam koi ka media ka social media ka kindiu ye ki brio bale ye ki kam ki bapo jait but ki ken kum kita ki jinglong kum ka jing slur janga perte Henry Stephen
Martyr ukika yangi kadon gador ban nagabenda ka jingkuit nagabenda ka jingiru Kris nagabenda ka jing saki ya u Kris ngide ban pen bana but ladang idon kata ka jing slur mensiam Bakhuid sanang pen kadang yangi sanang pen dengan yangi mensiam Bakhuid unang pelong yangi ro pan map hangne Stephen ulale kumno pat haba baoro kilastang ban kawang mau ula kerpat ya jisu wat num penchitam yaki nakabenta kineki pop lada de mangi pat ngin stang ban kinyum lese haka jingdom jimbetar ngin sa stang ban duai mar kompong lese persha ya kita ki buriu balle bein yangi bonsin ngidon kane ki jinglong lese ngis ngautanat ban yo I ya ka jingjot jongi nongshun jongi hakama jongi lese ngi duwairu walarangim duwairu ngidon hapo jongi ya ka jingkwa ban yo I ya ka jingkolon jongi nongshun jongi lese don ki buriu ki bas ngau komen ban yo I ya ka jingjinjar jongi buriu balle bein yaki hakano kano ka por Andre hangne Stephen yu hikai yangi dap da ka boru mensiam Bakhuid ngimde ban lekemen halor ka jingjot jongi buriu pinban ngide ben duai bat kershan yaki buriu batalot bor wat yaki buriu balle shun yangi lese haki inga sem jongi don ki buriu balle shun yangi lese haki hapadengi marjan marpa jongi don ki buriu ki balle shun yangi don hapadeng haki imlang salang don ki buriu ba isi yangi ngi kain kumno yakum kita ki buriu hatongi shai duai nakabenda ki buriu balle bain yangi nengi duai bakin jod koloi ne banjia kano ke jingjia basausi halo jonki kane kalaba longe jinglong jonge buri batalot bor ki bampat syayalam dau mensiam Bakhuid henra shisin bangilong ki kon ba syayalam da ka bor jonge mensiam Bakhuid ngi duai na ka benta ka jimba jonge ve wat ye ginokshun kumpa duai u Stephen Bakhuid ko himen ko para ka jingim jongu Stephen Bakhuid u Martyr Banyngkong jonga balang ka hikai yangi vei pai veiro balongi sakina ka benda u Kris tongi longi saki na ka benda u Kris haki inga sem jongi haka imlang salang jongi hapadengi himen ki para jongi hapadengi marjan marpa jongi krampa lempa jongi u Jisu u hakane ka partay lempa jongi u Jisu un hapadeng wat hapadengi nong shon jongi ngiduai na ka benda kane ka jinga hakane yu Kirish Bakhuid Jisu ba karku kardo yangi penslay yangi penim yangi bangin dupla ban barabor but me bangin dupla ban kintiu yame mallake kelip mat what happened ki jingjin jar babun chai enyaro yau try Jesus Christ Amen. Tangin plai ka jinget ka jongi nganget Palei Padum Barbaro, unang tao ka paning patpindaw pad how Jesus Christ kun pamarwe jongu to try jongi yau bela po na mensim Bakhuid yau bela kana ka Maria tesoti bela shale ben po Pontius Pilatus la sanar pna yavu la yap la tep yavu ulakia shaki bayav naga sngi ka balai ngami pad nagi bayav ulakiu shabeneng usang shakamon ublay pa badan por baro nang dawn wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangeit au mensim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sulakiri koid haga jing map ikipop haga jimi pat kedok haga jingim bam chikut amen Laispa New Pula. Akma Jome Ko
trayu kumbangi terwangu dolu jangi toshim tupliang ku trayu kumbangi terwangu ban ben kintang kumju akmat jong me kukwa gan kiu ka jing terwang jingim dolu jangi jingai namar jingnya rupiang ku trayu kumbangi terwangu dolu jangi toshim tupliang ku trayu kumbangi terwangu barben kentang kumju Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga bar jumpi kalong ka papriang kun hau blai upa badon bor barro Tol trai pliang jing kinyar kiti jong pi nakakanta jing ero kapurang kerja jing jungu bejing mentoy yang i berkapalang bakhuid jungu baro boy. to pediang ngi karpat ko trai ia ki jingai ki bangi wan ngi terwa da ka jing riu blai ha ka ne ka sngi ya ki ba ka jingkan mau badon buram ya Stefan Bakhuid Martyr Pasia hangi banwanra hakama jame da Kris utrai jangi Amen. utrai undon rengka bat pim Rengkat bat kiro. to kentiu ya la ki donut Igetil ki shau tongina ingu ya utrai ublai jangim Kai shong ho bat katay. da shisha kalong ka bashong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jimpenim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blai badon bor bat bam jikun lemba utrai jangi u Jesu Christ uba haga jinglom blai ba omla yo i jangu ula pau haga jinglom briu ka ba ngila ban yo i haka ne ka jingmaya basngo ping ka ba ngirake uta ya uba lakha nabam jikut lakha yewu haka por krampa ba enda ula lumlang halade ya kata barro kabala sha kintait un pendemai biang ya kie barro shaka jimpa badun kot biang ya ubendriu bala sakama shaka hima beneng bad kumda ngi partajam haka jinglenium bakumen kat barengkat bad baro ki angel ngi penbana ya ka jingero yero yameng Bakhuid, utrayu bleki pai bleng pertesa wada kamuram jongne Osana, Osana, dorwayu blek shatrong Osana, you blek junong En yaro you bawan agak renteng utrai Neng pertesa wada kaburam jongme Osana, Osana, dorayu blesha jong Osana, you blejunong ko himen ko para hakane ka yom Christmas badap taga jinga e jangu blai nginang duai ba umen siam Bakhuid un wan hyar halo jangi un hikai yangi kumno bangin yang sakhi nega bindaga jinge kumba Stefan ulayo mad ya ka bor karpang jong umen siam Bakhuid halo jangu ngiru ngi duai bangilangi sakhi bangilangi kun ki bajanai ki Bakhuid man ka kelip mat panilai persya ya ubamen da shisha melong o Bakhuid ko trai katame jong ka jingkoid barom nemar katangi karpadia me to pen kuid pen kantang ya kine ki jing tarwa jongi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umjer halo jonki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jongo trai jongi o Jesu Christ Haka por baladino yavu badala ka mons ngba
Ula pediang ya ka jing sha shitam. Ula shim ya upu. Bada ka ba aingu ya me. Ula kedia ya wu. Badula ai khala ke sinran u ong. To shim bat to bam na ka ne pi barro. Ne mar ka ne kalong ka medjanga. Ya ka ba enaiti. Na ka benda jumpi. Hakaju keru kamentala le abam ula shimya ka kuri. Pada ka ba ingu biang yame. Ula aya ka hala ke senran u ong. To shim bat to di na kane pi barro. Na mar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutam batimai bat bam jikut. Ya ka ba en pen mi na ka benda jumpi. Bat na ka benda ki babun. Na ka benda ka jimap ya ki pop. To le ya kane ban kan mau ya ngao. Kosnam bakardor jango Chris to pen koid yangi. Pen koid ya ke men siem hadim pen koid. Pen koid pen kia ya ki bapangi bashitam. Ya da yangi na ubamen na ki kalam. Kajimaya jongka jinget. Kata sin bangi bam yune upu bangi dina kane kakuri giben benaga jingyap jong me kotra dadadu Namar kata ngi ke pen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bela penya tele khawe da omen si im Bakhuid. Takan mau ko try ya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte bato pen janai ya ka ha ka jingid renkat bado Francis upaba Bakhuid jangi wilbert marvenu bishop jangi bad baro ki lingdo bad ki renium takan mau lemro ya ki himen ki para shinrang bad kinde ki bela yoti ya da ka bakrmen ya ka jimmi pa bad ya baro ki bela klat no ha ka jingis ne jamme top dian ya ki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi bar yangi kar paadie me parenkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jangu Palei u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Stephen Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki Bakhuid ki bela pensna ba yame pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dalem ha ka jingim bam jikut bat bangin ro bat pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallo hameyu blayu pa badon bor haka jingelong kave jungumen siyem Bakhuid barro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen. Kohimen koperato ngin duwai naga binda ke jing tumu baper ka jungi ni duwai ru naga binda barro ka jingai ka jingkurku ka bangile yo pidiang nau Jisu ha uni usnem kadang ngidang pen kre ban pen kut na uni usnem nginang trangro ya usnem batimai pat nginang duai bangilong kamshir hem haga jingim ka jungi kopa jungim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kendo kumba habening to ai ngi minda ka jimbam jungi ka bahala gasni batama pingi kirengkang jungi kumbang irong imap ya kebeles niu yangi padwa telam yangi shaga jimpen shoy henrei to polite yangi na ka basiniu
Top light yangi karpat kotrai na ki jingsini barro. Haga jings pun jame. Toi jingsuk jingsain hagi sngi jangi. Knamba daga jingarap ka jingis ne jame. Ngi light barabo na ka pop. But ngin yo jingada na ki jing jinjar barro. Kadbang idang up kemilindi yaga jingarmen Bakhuid. But ka jingwan pa jungunom penim jangi. O Jesu Christ. Namar ke jume galam kaina, ke jume kabor kaboram, jinam la jinam. Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jame. Ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe di ki pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jame. Bad ha ka jingspon jame. Toi haka ya ka jingsuk bad ka jingatali kawe kat kum gamon jame. Mame uba im bada basensya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabo rengkat bad pim. Dap da ka jingido Christ tongin yai ngu markelia. Kukun lang bro dumble, ekit ki poperte, dosyo sene yangi. Kukun lang bro dumble, ekit ki poperte, dosyo sene. Hakami ukun lambro jango blay. Hakami ubakit na ka pop janga parte. Sukito ke bala kot shaga jingawai jango kun lambrot. Kedrat ngomong basang hok meron rumah pokoknya juga. Resort raktin mesin juga kesekian.
trai Jisu ngi dia me ngi mane ya me ngi trang me haga jingim kachangi kumba melakarku ia usti fet daga jing don jame haga do jangu karku yang iru lembaga jimpidi yang yame haga communion Bakhuid communion mensiam haga ni kerlepa Yesu pensle yaga jingim jangi vai pai vai pengantang yaga do jangi pengantang yaga mensiam jangi bangin dop la ben kam shakri shirham yame haga jingim jangi Palei lu dengi na jing tot jing le baro ya dai gi sumar gi awan ka jing le persha ya ka jing na ke liang babun jai Jesu karkot ya gi raga snam bakar dor ka jame ni ai tiro ha kane ke lepma baro ki himmen ke para ke bashim benda ha kane gi Khristmas Bakhuid ya ki bapang ke bashita ya ibe ipatiapang ha ke jing tiapang ya ki kelong ke na baro ke samla baro ya baro longi long sem baduai rangkat pagi hakane kapor Jesu tese halo jangki baro kabor jang men siam Bakhuid bangin dum laban playa me haki yeng jangki haki imlang salang haki marjan marpa jangki hakaba peni ya ka jingdon jame haki jingim jangki ko Jesu ya rap yangi balongi sakhi bajanai nagabinda kaburam jame man ka kalekma Taïew ki bapang ki bashitam pat ben koi ki lai ludi ki daga bor jame ko Jesu ai ka jingis ne jame da wan yar halo jong ki bar ro ha ka ne ka ayom Khristmas karko yangi pensle yangi hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia divine. Namar ke jingis ne babon jame ki baker taviar yangi ngi aingu yame ko trai uba pelait im yangi da ka jingka ya ukun jame badu ba penkemen yangi da ka sngi ken mau ya Stephen Bakhuid Martyr dau Chris utrai jangim utrai undon ringkat bat phim Palei badan bor baran karku ya piu pa badu kon badu men sim Bakhuid Amen. Ya lesuk men pen banaya ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jampi. Isangu yaw lei. Ambar arku ah. Dukmen hi gong briu Gimadon kamon babha Ali pi baro ale shabel lehem Kmiya umbadanka umbade unong pene Aling nyamane yaw Aling nyamane yaw Aling nyamane Yahutrai Jesu Akme ukun blek Umbakana bom jugu Papiru dan menta Akalong dong Akasyang ojutia Balas yang tang dausu Naling nyamane yaw Naling nyamane yaw Naling nyamane
Kaburam hauk pa berkun mensim Bakhuid, kumbang lalong ba Banyngkong, jum tal barabor junam la junam. Amen. En yoro yutra Yesus Kristus junam la junam. Amen.